Biyag ti tao. Sorry, Claire. Please, urnosan tante amin ka na ta. Di na kalipastra kan? Ay, hindi ko saan. Wala daw ito, hindi pa panata. Okay, honey. Wait a minute. Ha? Asino day, Jay? Ti baro nga asawa. Anya, kaya't mo sawan. Adan kasukat ko. Juan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amo ka iti baro nga asawa. sanan. Pumanawak matlang. Pare, di ka una, tanabartakan. Sakit malibutan, pare. Una, oras saan mo ngayon na at unay ni Ma'am Claire? Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdarom no kayat mo. Sanan? Makamudan iti, biyag na, pare. Ibarda ka kailangan na ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka torturo ka. Umuna ka na maturog. Diyak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Ay, huwag nga, Rod, nanang. Anda kami man nandito ospital. Pasat siguro ti pa naglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Adan ako na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba lang nabaliksan? Alagat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Uwe nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Uwe nanang, nagbalin mo tin napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasingpot na. Alang arudan, putdan tanti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Ina, nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa ang naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan, Nana, anak ko. Anyat marikrik ng ita. syempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya, naimbag no di ka to may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na na. Tani, tumaklakay mo't dataon. Awan pailat ornong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta, pare. Agtrabaho akit di. Ay na, nakagraduar ka na, anak ko. Wen nanang,
Ket isagot ko ti baligi kada kayo, ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Nakaragrag sakak. Ngam na si Bibiyag kumapay na di asawam. Sigurado, nakaragrag sakmat akas kadata, anak ko. Wen nga ron, nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, manak ko. Ay, jak pa mo, nanang. Kasano nga rod dagiti negosyong ijay? Asino ti mangkita? Anda dagiti binilin ko akatalag ko, nanang. Isuda pa lang ti makaamo. Mapagtalkan dagijay. Nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, kapanam. EJ Plaza. Inakagpag napag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungag pag napag na akman, nana. Papayaban na kano ti adda iti table tree. Asino nga taday jay? Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta ka? Nasayat, mat. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen, may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyamanak ta nalagipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Oh, okay nga ron nakasta. Anyat kayat mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya. Ay, anak. Amang ano agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Ha? Anyat kayat mo asawan. Aramidag matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya. No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas. Kabalak mo't nga ramidan ti kastakan kwa na ita. Ha? Anya ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas tawanan bain a lalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na mo't ti impalakam na kanyak idi. Agyamanak, may kasar ka matlangan, alaya. Wen, Josiah. Ah. Kat nakaragrag sana. Claire? Apay asika tinang isuot iti trahe di boda ni alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan na pod mo daytoy? Pudno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyan, Josiah. Saan asika ni alaya? Saan asika, Claire? Saan asika? Nakitak ni Claire iti tagtagahinap ko. Pili ba ka talaga iti karisman, pare? Agasa mo iti likodan, tinaramid mo ko ni Alaya. Napakawan na ka. Sigamat. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal mais, ha? Sabagay, mamadyak iti na ita, pare. Oh, kasanon ti panagabrod mo? Di mo flight lang iti urayam? Naimagano, palubusan na ka ni Alaya. Diyak nga rodan mo. Diyak pa ingamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdanata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alaya, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak. Di kan mang namnamakin ni Alaya, barok. Ah,
Anyat ka tiyosawan. Saan apod no amakidinakan ka ti anak ko? Anya. Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laeng, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaeng abalsan. Iso anakiin nayat manenken ka. Anya. Wen baro. Impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam naken ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, baro. Iso adi kan mangnamnama kan kwa na. Katap no mamati ka. Awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, baro. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alea? Saan pa'y pare? Manong aldawan na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbagatiin na ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayahat ko mamot lang na makasarita man ang bag. Hindi mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibagay ti dayta. Imposible mat nga gulpo dyan inana ah. Jak pulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Jak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya ngay ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayo ayaw na niya Alea. Tamog mo tamaditi agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mo kurang. Awatam lata ko man, pare. Bapanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka pare. Ngam ag-flight akon. Anya? Ay, no kasta, patuloy yung tiaga, brod. Uwan pare. Tapi nanawan nakmatlaangan ni Alea. Nasaya atay mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka di balay? Wen, katla dingita kanak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong tiagpaiso kan kwa na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay nga imbagayo ti kasta. Isumot lang dyan akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila kanon ko na ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mat gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan ka Alea. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin. Amok matas ibabaso lakan ka. Ayatan ka, Alea. Josiah, Alea. sorry. Alea, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adduyak nga gid daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Bakawanan na ko ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan.
Good luck laangan kan kay ti panag-abroad mo. Manulabunanan, agbakasyon na ko ni Di Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Maguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Ha? Josiah? Adda ka dito'y abroad? Uwan, agduan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop, nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masapul nga ag kayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man nga ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta ka? Kastoy, agmay may salata Pakawanin na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnanaadam? At the boarding house mi kadagiti kakatwa. Anong sakti makisin nagsarkadakwada dito eh? No kayat mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami laijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatin na kadipay. Ha? Apay kasta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal may sa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit. Agbalbaliw akon. Jakon aramidan dagiti inararamid ko kan kay ti kalabas. Agbalina kon anasingpat kan ka, hani. Agyaman ak kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire. Okay, gagayam, iti sumaruno nga upload. Mga ganyo ti part 3, wano pagibusan ti pakasaritaan, ana pauluan. Anya, tinagkuranga. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagina kada kayo amin. Biyag, ti tao. Hi! Sakbay ti amin, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tingkay mga ganita kat part 3, wano pagibusan ti pakasaritaan, ana pauluan. Dagiti ulila, nga agayam. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. No aklunan nak ni Ivy. Agblow out pare. Anya? Wen pare. Agpadan anapintas dagiti nobya tano ka. Mala, di ka pa'y lamang namnama. Tanasaksakit ti mapaay. Laglagi pa. Agar-aram ka pa'y lakan ko, ana. Ha? No bilang tawang gasat mo kan ko, ana. Masapol nga klunam da ita. Bagbagam tuman, nagijay dua babaya border mo bakit. Apay manan ayala kay. Paritam man ida ngagpastra kiti lalaki dito compound ta. Kat apay aya. Anya ko mati pakibiangan ta iti dayta. Kat agbaybayad damat iti abang da.
Sa nga ilid nga road, di dakat pastrakanan. Iparit mo nga raud. Di damaw. Nagululi makaalang. Pinalabas ka ti kanayon nga sa sarong karje nobyo ni Berje di tao. Ngumita, ay, duwa damot tayo. Pati ni Ivy, adamot tumboy, akaayan ayat nan. Agar-aram pa'y laday jaykin ni Ivy. Saan nakanupay ang nobyo, kunana? Wow! Imposible ah. Kananya kumati pakibiangam kadakwada aya. Kan maysa, adamat nakamdan. Amudan tinasaya at kan saan. Patsyak asaan ang mailaw ang dagiti border ta. Di ka kadimadanakan lakay. Sana dahi tati pampanunutag. Di uray man kaagsikog da balasang, awang pakibiyang nga kadakwada. Ha, Basta jak kaya dito iti pagaramidan da iti kalukwan, tamalas ti kasta. Malasin da kato'y balayan. Ahaw, jak mo ipalubos ah. Ijerwar, ti pagampangan da, sana ditaw. unay matikas ta sa umon lakay. Nakasingsingpet the Virgin Ivy. Kasta ka ti bagbagamon. Kaya agpay sumot ti bagbagak. Ay basta ibagam to timbagak. Nusanda nga agtong paliti kayat kaw. Nasaysayat at pumanaw dalangay. At ito'y ba Jade? Agsyat ka. Thank you, bro. Ano ba Ah, Nabarta ka ni Jade Janos. Di mo ikan iti inuman na. kabaylan na layta. Saan ka di Jade? Kabaylan ba Talaga mo. Gabala. Sige. Bukbukan pa yung tibaso, pre. Ala, ure lag kidaman iti nakaro abartak na. Kabaylan na layta. Ang jingle. Kuyugan gan, tani. Di mo kabaylan ti magnasiksi ka. Gabala, pre. Oo, anyalay. Natumbagan. Nakaturo ka na dagos. Huwag nga rin. Ipaidak pa lang dito at idog at ugaw dito cottage. Talaga ka di asan tayo pa yung agawid? Saan? Nabartak ti driver. Masapa tayo kanon ng bigat nga agbiyahe. Anya? Umiyan tayo dito resort. Alag pa ti cellphone ni Jade. Tama nga numaragrag na. Hello, Ivy. Ayan yun, friend. Friend, saan kami ang makaawid? Masapa kami kano inton bigat, tanabartak ti driver, nakaturugan. Anya, kat, pagturugan yung arudan. Ada kati siya pagturugan mi dito'y friend. Ah, kasta ka di? Kat, ni Janos. Okay mo't ni Janos? Ibagam ta saan unay nga aginom, ha? One friend. O sige nga rudan, friend. Agan-anad kayo dita, ha? Bye. Ay na, si makit man ti sikat ko ang naglaba. Ay na, ay nagrigat ka ti bumakatan ay Ha, ano tinsamat lugan ti nobyo ni Virgin ay dyan nagsartang iti batog. Ne, iso ngagpaiso, tay nobyo ni Virgin ay chay. Apay ngay may, katrimwar matan ni Virgin anapan nagtrabaho. Hindi na nga taam mo, anapanan nagtrabaho ni Virgie. Ay, sabagay, adamot kit din ni Ivy ang madanon na dita. Ha? Agsangsangit ka, Ivy. Ating agsangsangit ka, nakaarakop ka niya, friend. Awan friend. Malagip mo man yung tinapalabasan niya. Friend. Ala, maturog ka kitin. Rabiin. Maturog tan, Ivy. Di ka agsangsangit. Tama iluyo sa kla. Hello, bro! Ikasukuno ni Ivy. Tayin-tay mga nitirwan. Ano? Masadutak ko marumorita, bro. Anya? Asus, di ka agsadot-sadot. No kaya't mo magunod ti ayat ni Ivy. Di nakmat lang amin aklunan, pre. Kit aganos ka. Di ka maupupay. Di ka maumuma, pare. At daki di nga ipakitan ti kinaanos mo nga agaram. Tapno aklunan na kan. Dagasanta, tasyak ti bakamukan ka.
tulungan ka ni Ivy. Sige nga Rod, bro. Pasensya ka na. Kadagito'y laang matkit di abulan abisi ah. Wen, di ka madalagan, Virgie. Maawatak matkat. Oh, Kat. Kumusta ang dagita do ah? Datoy. Nakaraglag-sak na nga ko'y kuyog. Umapalak nga ron. Ngayon, okay lang. Janos. Sige adapay papanan mi. Bye. Bye, honey. Ay, mababain ako ni itinobyo. Tunggal awisan nak arumon. Mairanamot nga daramida. Ngam sa nabali. Itala ang abulan daytoy. Inton sumaruno, masangok ton. Apag isuntumatan ang makaturpos ni Ivy, iti panagadal na. Makaturog ako. Ha? Indumog ng Janos. Talaga ka di akasta ni Jade tunggal mabartak. Maturog adagusan. Wen, nalaka matamtaman ni Jane. Saan nakas kanya? At adumot nga amang tiininom ng ngamsik ha. Saan mo't Ay, mabit lang Bayad akong tibil tayo. Tarumuar tayong dito club. Best wishes, Ivy, my friend. Thank you, Virgie, my friend. Congratulations, Ivy. Thank you, Jade. Congratulations, Ivy. Agyaman nak, Janos. Ala, celebraran tayo ti panagturpos mo. It all you can Siyak ti taya ita. Agyaman nak manin Janos ha. Nakasaysayaat kayo amin kanyak. Agyaman nak iti ado a sakripisyo yo. Oh, rugyan tayo nga rodon ti mangan Okay. Excuse me. Ivy! Ni, anyat mapaspasamak iti gayam ko. Amang ano din na magustuhan ti taraon. Tinasayat, surot ang Virgie. Inka-alalayan. Ivy, mabalin ka di. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa'y aso manangit. Ngam di mo mat ibaga ti parikot mo. Labiin, paturog tanton. Ngam di ka pa'y lagsao. Please, di na kumamat pagdanagan. Virgie, friend. Pagkawanan na ko ma. Dagkal ti basol ko kan ka. Ha? Anyat kaya't masawan? Masiko ka. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Lakyan matyagar aram kan ka. Agsao ka, Ivy. Sino ti ama ti sikog mo kunak? Ni Janos, friend. Anya? Pagkawanan ko ma. Nailaw anak. Nagbasulakan ka, friend. Traitor! Virgie! Virgie, pakawanan na ko ma. Naglakatagkid daw iti pamakawan. Ngem narigat ti basta mamakawan latan Janos. Nang runa no tinagtalkam at ang utimang traitor kan ka. Apay ang naaramid mo ti kastay kanyak. Nanaumakan kanyak. Apay at tipay mismo agayim ko tinangisukatam kanyak, Janos. Apay! Aklo na ka. Nagbasula ka. Ngam sa pala ko matamawatan na ka. Nagsapol hakiti nang ibaw ingak itirik na ka. Kabayatan ti kaawan mo iti na. Saan nga umdas na itarason, Janos? No talaga ngay ayatan na. Naawatan na. Nauray sang paminsan lang ti panagkuyog ta. Inayat ka iti husto. Ngamjag pulos ni namnama kabailan naggayam aliputan. Pakawanan na ka. Ang awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Jack yung gagara tinapasama. Jack kaya tinaramid ko. Imposible! Masikugan ni Ivy. Ngam kasta pa'y laki rason mo. Kalukwan day ta.
Agsasango tayo kada Ivy. Kat agpili ka kada kami. No asino ti ikalaisam. Itata nakasangon kada ta ni Ivy. Agpili ka, Janos. No asino ti ayatan. Ti ikalaisam kada kami kin Ivy. Agsao ka. Asino kada kami kin ni Ivy. Siya kwan no iso. Sorry, Ivy. Ngampilyak ni Virgie. Tayo ti ayayatak. Sikat ipilyak, Virgie. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, Janos. Ni Virgie tinubya. Ngam ni Ivy ti masikaw. Nukasta. Pinagrigpon na idanwa. Ay, ha, nasikap mo day di lalaki, nukasta. Agasem day tangay. Ngam, ha, gungunada, tagaratigit da ngamin. Ala huston, kas kaman latukak anadan umanan. Makarengreng kamanen alaklakayan. Tila ibagbakam. Naitib ko lang arudan jay tao. Kas tapay tibagam. Agtal na ka, tamangan numangagda ka. Agpaisumat ah. Ha, day tangamit ka tibagbagak iday. Nakakotsilaan. Ngam kasla dagraraman na kinubyaw. Ay, hoy! Shh, shh. Ay, bastos day di abak-bakitan. Kasarsaritak pailaang ngam pinanawan na kidain. Umakara kiti pagnaadan, Virgie. Mag-asawa kan iti mabiit. Agdan na kayuntun ka ni Janos. Saan ka pumanaw? Agtalinaad ka lang dito'y. Apay, masakitan ka iti aramida. Tipan nakikalaysak ken ni Janos. Kwa, Makitam ti buong ati amin ita, Ivy. Siguro, nang namnama ka asi katipilian ni Janos. Tamasikokan. Ngam saan? Siyak pailaang ti pinilin. Mangipanagnak at ibagim laang ti kinayat na kan ka. Iso adi mo rubeng ayatan ti kaskan kwa na. Tama na nga lilaw tumatlang. O anya, ay ayatam ka di pailaang ni Janos. Pagtatak ko ng pailaang. saanan, Virgie? Naupayakan kwanan. Rumbeng lang maupay ka. Maag kalauna yan kan ayat. No pagtatak ko ng pailaang tikas kan kwa na. Awan ang painday siya alalaki. Umadanin ti kasariyo kan ni Janos. Wan, intun umay alawasan. Kat agsagana ka. Taagdan to papananta. Ha? Sa dino, Virgie? Jonas! Agyaman naktada ka, Jade. Kunaklan o di mon patganti awis ko. Diyak kumakayat ti dumaray iti kasar no. Taklunag, aging gaitang. Nasakit pa'y latin nakam ko iti inaramid mo. Ngam pilitak timang pakawan kan ka, bro. Pasensya ka na, ha? Nailaw anak lang amin. Sorry talaga. Di tapay la panunutan ti may paman iti daytang. Awan ka di pa'y ni Virgie. Anyat orasan, aldawa na. Awan pa nga rod. Itay pa nga orayan mi. Anyan. Awaga mo na ati cellphone na. Naka-off mo ti cellphone na pare. Diyak makontak. Anya? Oh, tinasayang. Pasukon mo lang iti boarding house na. Sige, siyak lang ang timang sukon itinobyak pare. Papananta, Virgie. Agbakasyon ta iji probinsya da Nana Flavia. Anya? Ngam, kasariyo itan ka ni Janos. Agkasarlaang nga is. Ha? Kasjay tirumbang iti manangan lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta? Saan apod no ang makikalay sa kakankwana? Iti anya agapo. Kita man tinaramid na. Pinagrigpon na ta.
Sa kalpasan, anasikugan na ka. Ngam siyak ti pinilin, ha? Nga imbes kumaasi ka, tamasikog kakat ngarudan. Sa kalpasan na, di pa'y nakisarita ang puluskan ka. Di man la nagkidaw mat iti pamakawan kan ka. Pudno dayta, Virgie. Manipod iti naudya pa nagsasango tayo. Di na kun kinasarita apulos. Nga uray iti text wano awag la kuma. Day tangarot ka. No kasta, napakawan na ko na, friend. Anya pingay. Kaslakabsat kan ko nakmanan. Sikat ad-ad na apilyak. Ngam jay manangan lilaw alalaki. Agyaman na, friend. Ni Janos ti umawawag. Hello? Hello, Virgie. Imbabay nak. Apa na kastoy tinaramid mo? Mangilaw-lawan ka? Laging itak, Janos. Ngem kayat ko lang nga iparik na ti saam nga imparik nam kada kami iti kayo ko. Sorry. Ngem saan kan nga ay ayatan. Anya, di kag sawi ti kasta. Tamabalin ka nga idarom itikas dyan nga inaramid mo. Sige ah. Padasam, Janos. Amangan no kayat mo mati maidarom. Ha? Ha? Pagparangan mi aginundawayam tigayim ko. Laglagi pam. Adan ebidensya, Janos. Masikugan ni Ivy. Iso di ka agsig sigurado. Anya. Sige, tadapay aramidak. Bye. Ala, agtudon. Dagiti sa lapay mi kini Virgie matudwanan. Anay ko. Tipatong ko. Ay na. Naigalis kan balasan ko. Ay sus. Umay ka. Tulungan ka tumakder. Anay ko. Diyak magatagdan na. Nagsakit tipatong ko. Ay sus. Mabiit lang nga ron ta mga yabak iti kadwak amang bagkatkan ka. Itaray da ka lang ni di ospital tani. Masikog ka. Napukaw ti sikog mo, friend. Kasi ba't anak ko? Wan, rumbang laak asyam ti anak mo. Tawan basol na. Nga oray pinagtalikodan ti ama na. Virgie. Ala, awatin ta tinagbanagan ti anak mo, Ivy. Anya ngay, saan mo mat ngayon gagara? Ay, panunutom latan analapit. Saan aparakan ka ti ubi? Agyaman ako na, friend. Itilikodan tinaramid ko. Ada kalatamang baybayabay kanyak. Di nakbaybayan. Mabalin ka di mat nga ramidag ti kasta. Saan to Apolos? Talaga nagsaya at kaunay agayam. Agyaman ak matitipan ang pakawan mo iti nagbasulak. No sa balilaeng nalabit, linaksid ako nagayam. Asino ako maasaan ang mamakawan? No maminsan, talaga narikat ti mamakawan. Ngaman niya ngay, ket tao tayo laeng mat ang makaaramid iti basol. No ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din. One friend, kat iti amin a panagbidot, adalat ta adal a mapidot, kat agserbi nga adal kanyak day siya napagtang iti biyag ko. Wana Efi, kat manipod ita, lipatan tan tinapasamak iti kalapas, kat mga baruanan tamanan. Agpapiksa ka adagos, friend. Taasi kaswam ti panag-refume para iti board exam. One friend, promise, ikagumaak ti maadan adagos iti trabaho. Kat agyaman akmanan, patpatgan ka unay agayam. Patpatgan ka mat, I feel. Okay,
pagayam, di tanti nagibusan, ti sabali man na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Kat sapay la kumata di kay tumaumang agbuyak ka nagdangag, kadag iti uploads ti pagayam yo. God bless kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Hello, good evening, good morning, good afternoon kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kaya't kumanandagyaman kada kayo anayat, adumdumngag, kanagbuy-buya kadag iti uploads tayo. Kadag iti mabasbasa tayo ang kakapintas a comments. Kadag iti agyamyaman, iti baro nga uploads. Salamat mat kada kayo. Iti kanayon a panangururay yo, kadag iti drama tayo. Katita, intay nga ro dandanggan ti episode 150. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iji restaurant. Pasensya ka na ko. Saan nga umdas ti kwartata ang nagpasyar dito'y plaza? Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabali, tagimmatang kaitayan itinaling taamais na kinnan mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagan, anak ko. Ngam di ka danag. Apaman ang maadanak iti kwarta. Mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, Nanang? Wen, Carla, anak ko. Ikalikday takan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Day jay man nakakaasimot. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikat imakam mo. Ikandak nga rod iti kwarta Daddy. Asit gak ida, taikak ida iti pagkaanda. Ha? Asino ka? Siyak ni Kelly. Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati pagkaan nyo. Ha? Ay, Ay na, di ka kumagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay nga tinagan mo. siyak ni Carla. Maragsakan amakam amukan ka, Carla. O ala, awata mong tititad ko kan ka akwarta. Agyaman nga ron. Talaga nga minakayat ko ti mangan iji restaurant. Amuyo, Daddy. Naglag-an tiriknak anak amukin ni Carla. Nagsingpot di pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Wan, Daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parekot, anak ko. Amukon, Daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam-amuan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikat ti masurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, Daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gaputan na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla, anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, Nanang. Pampanunutot ngamin ni Kelly anam-amok iji parke. Anya, Siguro, baknang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. sigurado abak ng daychay, anak ko. Langan na pailaang katbaknangan. Ngam nagsingput ni Kelly. Inikanak pa'y nga rod iti kwarta. Ay, O, apa yan nagsinaay ka, anak ko. kuma, baknang tayumot, Nanang. Tapno sa anak amabain makigayam kan ni Kelly.
Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo, anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla, anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiag na. Tinapatan, naragsak talat na. Kan kang ronaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramid iti dakas, iti pada ta atao. Nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin, iti imatang na. Tumalangkyaw ka matanak. Apay ka de. sapsapunak ni Carla, Daddy. Barang nagpa-sharmat ita. Di ka mapukawan ni tinamnama, anak ko. Makitam tumot lang na siya. Sapay la ko, ma, Daddy. No saan mo man na makita ita dito yung parke, amangan iti sa bali a lugar. Daddy, Mawatak na nga paya kaya't mo ti makigayem kan kuana. Kaputa nasingpet, ken managbabain. Sana ya? wan, Daddy. Saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarit kan managtagibasit da. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, Daddy. Simple kan napakumbaba. Sayang, tadyak ita makita dito yung parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, Daddy. O, nakalista amin agatangam ijajandaan Carla, anak ko. Wan, Nanang. Gatangam amin dayta. Tapno adda usaran ta dito'y balay, wan. Wan, Nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglukan kan iti tricycle, ha? Saan ako nga aglugan iti tricycle, Nanang? Asidig matlaang ti tiyendaan dito'y. Isa magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabarilak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaam mo, anak ko. Basta gan anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanantay, sir. Agawit tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, sir. Daddy! Apay ka di, anak. Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay, sigay. Sino tinakita, manak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni Nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslada mga yayap kanya ka? Ay! Nimot Kelly ti mga yayap kanyak. Agturungan dito yan ko. Carla! Punakon ka. Asi ka dyan nakita ka magmag na. Kelly! Ay na, maragsakan ka makakita manankan ka. Maragsakan mata makakita kan ka, Kelly. Sa dino ti papanam? Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Lukas na nga rod. Sumurot ka kanyak. Itulod da kan iji balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagbainam. Kan maysa, kayat kumit amaamuan. No sa dino ti pagaw-awidam. Iso sumurot kan kanya. Ala, sir. Kababain pa ikit din kada kayo. Nagaduti wara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalos. Okay lang. Awan ti rin ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti, sir. Lauro ko ramlatan. Sige. Ay, Lauro. huwag gayam. Awatim na giti makmakan. Kinatgatang may para kata kayo ni Carla. Agyaman anak, Lauro. Agmay may sagayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabalasang ni Carla. Kasta gayam. Mabiit lang. Mangisagana ak iti inuman nyo at Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kitahan iti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Wan nga rod. Kinapod na.
Kayat ni Carla ti makigayam kin ni Kelly. Manipod na gamamuda, saanan ang maiwak si itiisip ni Carla ni Kelly. Agpada day ti anak ko. Kanayon namat apang panunutin ti anak mo. Kayla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaan nga umayak tumanan dito'y balayo? Iti anyaman nga oras, Kelly. Mabalin mo lahat ti umay dito'y balay mi. Agyaman na, Kayla. Pasensya kayon noawan na idasar mi ang meriendayo, Kelly. Ay na, saan mo ang panunutan dayta? Maawata. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili na ngagbalin ang nasingad agayem mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak ngagpilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Pinapatag, nasingpet. Amom, Lauro, itala makita ka na ragsak ni Kelly nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayunan ang naragsak ti apokok. Araminak ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat, nagparang ka din ti inanakan ka. Saan ba'y? Ngamdya ko namnamayan day ta. Namimpinsanan at pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katjag baybayan. Kabala ka suportaran nga oray awan ti inana. Itay kapay nga agpadpadaan kin ni Kelly, Carla, anak ko. naku na nga min ni Kelly nga umay itangal daw nanang. Carla, Isu nga urayak. Kaya't kumanan ang makasarita ti gayam ko. maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag anapanan na. Nanang, No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sabali nga altao. ay, Di ka agdanag, anak ko. Agkita kayon tumanan kin ni Kelly. Daddy, nagkariak nga kita kami kin ni Carla agayam ko ita. Maawatak anak ko. Naskan nga ginanaka. Taday tatimbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagik, Daddy. Kabailak ti magna. Saan ko manatangkan ti ulam, anak ko? Para madlay ti pagsayaatan ti bagbaga. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw nga agkita kayo manan iti gayim mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko ang makita ti gayam ko. mama, maawatak ti marikrik nam, Lauro. Naskan asurutan tayo ti bilin ti doktor ni Kelly. Asaan pa'y laarumrumuar. ngamasya unay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayim na ti sasaadan ni Kelly. Saan pa'y mama? Oh, nala, patib garam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Kelly ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kan ni Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kao. Diyak maramid ti kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurum-rum mo rita. Agpakpakaasi ak Tata Kanor. Ad-adang agsakitak. Nagtali na udak dito'y balay. Kaya't ko makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray balasang kao. Agtungtong palak lang iti bilain. Nasasayat no, agyang kalatan diti balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramidon ni daday. Kat di na ko makagura Kapot jackpot ka na talaga di kaya't mo mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumarita sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Naskan nga agtalinad lang di ti balay. Sir? Aywen. Ayan ti anak ko, Mang Kanar. Adamot lagi tayo tilikudan ti balay, sir.
agpampanunot. Kasta ka di. Ahuin sa ar. Kahit na kano ang makita, di gayim na. San pa yung itati panawan arumuarte anak ko, Mang Kanor? Kasta ngamin tibiling ti doktor. Agin na na iti gusto. Sa bagay, mawatak sir. Sige, mapanak iti ante anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. Kumusta nga tan ni Kelly, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumikom ni Kelly, anak ko. Di ka kadiunay agdandanag. Patyak nga kita kay tumulaang. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan dirik nagkankwana. ha? Ha? Adda nagsardeng alugan iti batog, anak ko. Ay, amang ano ni Kelly daytan, nanang. Kaya, pasensyakan nagyak na tong paldi karit idikan ka, nga umayak dito balayo. Di mon panunutan dayjay. Di napadag, nagkita tamanan, Kelly. Di na ka di kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan tirong mga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam, mabiit lang ang Kelly. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya. Kaslapim mo daw ka kan kimutong ka. Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantay balay da, Carla. Anya? Kahit no kagap-gap ko talang hindi kalman anak ko. Kaya't kumananti mapanijay, Daddy. Alala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manen nga agsarsarita dagiti duha, Lauro. Talagaan na singid da iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak da nga agsasarita. Sapay la ko ma. Takanayon ti kastaki naragsak da. Nangruna iti anak ko. Ha? Agtultuloy ko man ti panagisan ti anak ko. Susan. Ne. Lauro. Agluha ka matan. Mamangan no daytan ti mahudi agon gaway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapod na. Adantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay. Anya ti sakit na. Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan nga nagpaot pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin akayat na. Katagyam anak. Tanamam mo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan met ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Orayom tumanin ti panagsublik dito balayo. Namnamaag ti pa nagsublim ha, Kelly? Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ta kumatinasingad agayem mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayem ko, Kelly. Agkari ka kanyak. Adi naktuliplipatan agayem mo. Wan, ikari kasi kantula ang tinasingad agayem ko. Agkari akmat. Asikala ang tinasingad agayem ko, Carla. O sige, mapanakon, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala,
Agluha kayo umatan. Dinaklatan ni kaskaso anak ko. Kaya't kalaang ngara ko pa. Nanang, Ipatpatag kaunay, Carla anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Aping agsangit kayo umatan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsan asakit ko. Kelly, anak. Diyak kaya't nagladingit tigayom ko, Daddy. Sa anak pa'y amatay? Saan ka di? Uwan, anak. Saan ka payamatay? Adda ka sinapo, Diyos. Agimbagak pa'y. Saan ka di, Daddy? Uwan, anak ko. Agimbag ka pa'y. Apay nga ron ngagsangit ka, Daddy. Kunam adi mo kaya't tagladingit. Ha? Uwan, gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Ibiyagak pa'y. Sa anak pa'y amatay. Nagkariak. Magkita pa ni Paikin ni Carla agayam ko. Narnak ka na ni titurog ni Kelly, anak ko. Maturog ka matan. Sana pa yung makaturturog, Mama. Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kunti makaamo ka ni Kelly. Maturog ka, tapno makainan na. Ha? Diyos ko. Apay ka di, Mama. Kelly, apok! Kelly! Diyos ko. Saan mo tinagot ko dito, apok ko? Kelly? Kelly, anak? Kelly, agring ka. Kelly! Kelly! Diyos ko! Natayan niya po ko! Diyan ka na namatay di anak ko, Mama. Kelly, anak, agring ka. Ipagpatag ka unay, Kelly. Kelly! Tata Lauro, apay anda kayo lang timay dito balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di kayo mo? Anya? Imaya, taumay kayo sukunan kininanang mo. Ururay na ka ni Kelly ijabalay. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa nga gururay ni Kelly ijabalay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasag tagpalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apa yung nagadudit at tao dito'y tata? Sino dahil na nakalungon? Kapi kayo. Sigay. Kapi kayo. Kuha, Carla. Alasan. Awanan ti kayo mo. Pakawanan nak na nagulbudakan ka, Carla. Kapi kayo. Dahita ni Kelly agayim mo. Kapi kita. Isun tinakalungon. Asit gamon ti bangkay ti gayim mo, Carla. Sana! Jackpot siya na natayan tigayam ko! Sana po na dito! Kelly, hindi na ko mapanawan! Nagkarika nga kita tapay! Kunam nga subli tapay di balay tap nagsarita ta! Carla. Awanan ti gayim mo. Diyak ko yung tamatay tigayam ko! Ipatpatag ko, Nanay Kelly! Diyak maglam di papusay na! Diyos ko. Kelly!
Carla, anak ko. Naitambunan ni Kelly agay mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Jak pa'y kayat ti agawid, nanang. Kayat ko pa'y tagtalinaad iti nakaitan naman ti gayam ko. Carla, Jak namaan nakas ti pagbanagan ti gayam ko. Nagsakit ti mapanawan iti nasingat agayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatipkar, anak ko. Saan akayat ni Kelly nga agladingit ka? Nanang, Kayat ni Kelly anaragsak ka makitkita na. Iso apilitam ti agbalin anatipkar. Punaso mon tinakaro aladingit mo. uwan, nanang. Nasakit man day tiyan na pasamak. Ngam sursuruwag tagbalin na natibkar. Gusto kayo. Sana kayat ni Kelly aglating itak. Kat patsyak anaragsakitan iti sidong ni Apo Diyos. Nasakit ti mapukawan, iti patpatag, iti biyag. Nga masapul ngagbalin tayo anatibkar. Kan aklunan tayo at tunggal tao, kat adakadang ti biyag na. Di tay laamo no kaano ti ipapatay na. Ngam ti kapatgan, agsingsingpet tayo, tapno iti pagarian ti Apo, ti turungan tayo to, inton madanon ti oras tayo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti Jenna Almoite Drama YouTube channel. Agiyaman kami.